job bun ki jungi khun nre yo covid dai me khun da katika ay katika covid dai kanong yi khun prasha kane kaklam ki kam torti trekam jong ki jaka sumar pang sorkar kilanang pau nakapor sakapor hadin balakno da kinong pang ki bajumat ya ka e kason jongki ha ka kwat ka khia ha ka ba ka ne ka kam torti ka lapau ha ka wei ka longkme ka badang armen ka basong basa ha umsning nong thamai ha ka dong pham ka ba ka te ka longkme ka bakarteng ka kong veronica kharsono kalai thu shakilat pathai khubor bahadin baka up yalai khun bathia pang ha ka chc umsning hanre ha ka wei ka mit baka up kala songsitom bat pentip shikinong sumar kibala a jingira beka bat a injection ru tang maria yo ya ka injection na kinong sumar ka chc umsning kala bamte brew bat hadu menta kamla bantre kam aa khamtam e ban pej ban sumar yala ki khon halaying katkum kate ka longkme kalai thu baka jingsitom ikhon kadai nadu ki khatar tarik aa jong upna yayong bat makaru kalayo ika injection hakimit ki babut hadin baka songsitom panban kalama daga jingsitom kabalaban hadu kini kisngi kahnyo trap achik national movement riphoy district unit lengba uba pateng mersing ubalongkum president kalapan pau ika jingpan ramjur ika te ka jingja bat menta na kaliang ka te ka seng kalapan long ika jingbut din halor ka te ka jingja bat kansali kendu ru yo district medical and health officer ka riphoy district ban karpat bakatanat jong u kadai ban ai jing sumar e shakate ka longkme kabalamat ikate ka jingsitom hakini ki live night tam naduk ka khat lai tarik banai besau khat tarik na khat ho tarik kumtai thia stal khulung dengan le ra stal khulung te khat lai tarik banai besau bade ngasu ai le jong ngadang dan stal ke nganang ap khulung te ngasu ko ai le jong tengah angan simdawai sendal ngadang dan hospital dah ngan simdawai ngan mi doktor dengan doktor bang su ko dah su ler ko tiga ngai la keli kerteng la sim ai la thot slip tiga ngai su umno su kadung ni ko gi ai tei ong ngai ba ai injek tong ang armet yang kat nabanai pila dan mentah dah tu pol nang dan arbanai sitang ala batai tei yom lele res ai bi ebro nen jak ong ngai yang liu datang da ai datang ban jam nak tersebut klung dang ti astal kumle da mana hibun pej te kila abis pang to den sitang genta mak gis ai dan jak yang da ki ai dan jak bada da masan ai dan jak hi king buyong gensan tunga kelon tu kumar sistar ki bitenya ki alam ki penti ajing ti de klung hi dengan tiap tu sepang ke tersukriat kan terkesya dengan laki ulut ke metro el jong tang pek kemaram lah syurah ke uin bek ke clear ke tang pek rumdut reh dengan orang ain ada kedrip mah ki orang long dengan air drip tu ki ai do rs 8 klek do rs jen lai sal bilor malah di rs te kelung ra dan pek ye syurah tu lai pun siang la pawan ni siang dengan ki keli ki bahing sem lo gi lawan ki oh nama no ba opi injek ayu ki oh hana injek su anjek su giong te anjek su ong anjek su ler ong nap si ai hi baro ki bar mat nenjang te dep tu beda nda kum la sai ro kum ju hi dang long mi kum ju hi tu ngapan mi na te la li sim dawai hi nagi doktor wa ta ma hadu mental dang long sa kum ju hi kadang king buyong be clear ta ki jat ki ri tersan te la khe ben pe khmar ngam la su ra kan ju le clear kenjul ni khumud era hadum ta kane longsa hadu kumne longsa ti phila ni thu ing ya kanor kom ba phi yo eta ka jing yang ta injection but kanor si phi long khan timreu tang tu hi si kumtu ka musna injek king buyong di lawan ra aja ke thia dengan tiai itu bamjar orang kan la bam sire nam beru sire jong long kumno ra met dapat ron pe kemaram la sire de la di da umar da star pangat hira de dep tu bede dal dem tu te bra yo thia na jalang hadu da sai ke benang senam stek masak kendin ti hadin be phila long gom ta phila ni thu pat phila yo dawai biang hadin jong ta injection ki kam ai shu dawai ki la patri dawai vitamin dawai senam
ki pathit dawai vitamin dawai senam ki ai tang tu dawai vitamin dawai senam ni yang ben ai hospital kim ai syu ras dah di phadi dang tu dawai hi thì khi mà tay phi và phi đây cái chừng băng ayu hả các bạn ki khambatai re dokumentasi ni kidam kitu kidnas kitu ki doktor dokumen saya lawan ki we de kinas ki doktor lawan doktor sirang saya dokumentasi dan doktor kenthai dokumen saya di doktor kenthai rom dan sudah tu kinas lawan ki we dah tengah labang hi tu doktor sirang mana do injek mangolong gumne nongking bayong sa be tu haba kala khibiang da kum dal amit biang kala khibiang te kiwan kan kiwan di lawan tu doktor dal batai te ki ai tang tu hidawai te ong bhaba mi na sa ong lo bajinjar ba pe je khonnen pe je kemai na sabde hospital telai pan mi na lai sim dawai ali sim dawai kelang hi doktor thì có lòng cũng đâu có dạ như mình ta cả băm cái đi đây thì lành thì băm kabam gadi klan hira ka mek ka phat da pangat tang step phang phang ka kle dang pangat hira ma step da ka pher ka kham pangat ka mek ta tang step phang hi la ben ai bam khan ai di khan da la mit e me tam la da hap ab li lok ben dawan tre lok set ti lok se bam khan tira sabana ying ra dan nang ya rap lang dan nang pe lang ra ka kumne kan khan wi ti ni ni da ngày xưa pin yo cái chừng băng cái bà cái doctor cái ai phi được injection rồi đó cái chừng super là cái mệt phi ngam dan lang sa ng klani to kidang kitu bathi amadian kidang ong hini ai menen idang lai kai dang mesti bagi khun dalam tala ti abe yuntai ngam sangolon jing khari ka jing dap sedam dengan dan mana do mensa tang ta jing dap sedam kan nang ka jing khair ka jing ta ka met tang dan ni boyong khli na ka er om dan hira tu mas ai tun jeng ka ngalo sa do ni Kalau kalian mengunjungi Geseng SNM Riba Distrik hadin ba ngilayo ia ka jintip ba kadang kalau kami kaba sistem hadin ba kala ai ka inject angne hapo umsling si bat hadin ba ngilayo kendo ikene kalau kami ka ong ba nadu bang ayo ni inject nga sistem sa adu mentah hadin ba ngilayo bani kendo ikan ngilalai saying isya ba kabru kalau kadon saya ka di sutom hakamet idongka kena kalian kaseng di kuah ban budin ba kadai ka injek ayu ba kadai ka briu ki ai na hospital lamang yo i ba naduk bak ayu injek kadon saya ka di sutom hakamet ka khat idongka kena kalian kaseng di kuah ban budin ba u injek ayu ki ai ya kadai ka longkumi namar yo i ba nalor ba kadang don ki kun rit haing ba kadang don ikon hakpo kadang armet kena kalong kumi te ngi lada kane ka jing sistem ka ban ka kalong ai ka ba sosi te nakale ka seng hi aka baide ba ni ka kam ni ngin salek kenduk ya udi mso ba ngin kerpat ya uru ba lada long ka bala kidai ban sumar ya kane kalong kumi khnang ba kanyo ya ka jingpot jingkhya ka ba pura kanyo ban pe ya ki kasam ba ya ki kun ki namar kane kalong kumi ka ba duk kabakar du nama nagleng kaseng ngelai saying ngelayo i te nyibuk ka jing kerpat sya udi mso nagleng kaseng ngin salai kenduk ya u ban penpau ya kane ka jing ya kenduk jong kane kalong kumi ho nyim tip nagai ka daw unjek ayu ki ai ba hadin bala ayo nin jek namar ngelayo bani kran kane kalong kumi ka ong mas ayo nin jek ngasa long kum ne kumbakalong namar menswa bakampat ayo nin jek kadai ka briu kadai ka ba koi ka ba khwan kadai marsio yo ne jek hadu munta ka suthia be kamla ban khi kamla ban pre ban kta te kawanra ka jing ki khun ki ki jongka de dak ta ka daw na galeng ka seng ngi sim khia ye ka ka kam namar nyo i ba teng hospital gidon ki jing le thumur hakal kom prekam hoy katum ka jinyo kubor na ka kami nyo ba ka on ba ka don ni ka jimpang su atau kok kajongka hakapor bakal up ya ta ikun ibaar kajongka hapo hospital tekala lek ong ya kinos ki doktor bakadon ni kata kajing su kata kok kajongka hadin kata kinos ki doktor ki ai nau tau injek bat hadin mal ai tau injek hadin siteng kenta kan kalau kumi kala kelon bat camtip breu ko ong bat hadin kata nadu kata hai kasni hadu mentah kan kalau kumi kadon hakamet
kabom koi kabom khia dei nak daw nak leng kasang gisim khia ya kana kam ban budin ba unjek ayu ai ya kana kalom kumi. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.